الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والعصر مقاما محمودا الذي وعدتنا به والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض عليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويصيب الذين ظلموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. وهو ولي بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم من ذرية قوم آخرين إنما من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن جاءوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
آدم فسجدوا إلا آمنوا بالذي أرسلت به والطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو الخير الحاكمين. جامیه حالو کevin دا یه اثر کevin دا زعف گورف زعف خوشا کیف هم زعفته و جماعت هم زعفه اوجی ده بهتر کیف هم تیج برگو جماعت زعفه و مقابله مجی هیا 22 ساله ام به مقابله استکم و بریا مجی مقابلت کردن به جامعه دا و هر سال مقابله ما زیاده دبی گنجه ما زیاده دبن کیف هم بیجیتی مقابله جی سنتك پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی که قرآن نازل بویش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را 13 سال المکه و 10 سال المدینه مکمل بویا تمام بویا دست پیکاویش مکه یا هر سال جبرائیل علیه السلام ذاتاً به واسطه جبرائیل نازلی سر پیغمبر دبو وحی خدا بو هر سال جبرائیل دهاتش پیغمبر مرا مقابلات کر اعراض کر بعربی به اعراض کر یعنی مقابله یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دخوند جبرائیل علیه السلام لیتحسان یا جی جبرائیل دخوند پیغمبر لیتحسان سالا سونه در مدینه دجارا او مقابله کریه جبرائیل پیغمبر مرا علیه الصلاة والسلام işte mukabele sünneta peygambera fayda ve zahfa insanı metin koyunun galati habin amjwaret bejin vakti persin amjwaret bejin fayda ve zahfa aşk de ibadette vakti insan ulu toplu biki aşka merev daha behter çed bed ibadette am tavsiye dikin insanı ma xwendevan ve govena devam bikin و am devamli bixwînin kefa mejite bere kefa wajî were em vêna ulu dixwazin. İstanbul'da ikamet ediyorum. Şu anda bu seneki mukabele Midyat'ta nasip oldu. Biz de bu tarihi camide mukabele yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun hocalarımızdan, cemaatimizden. Güzel bir mukabele oluyor, terahiler oluyor. Onun için burada eksiklerimizi gideriyoruz. Yani buradaki hocalarımız mukabele yaparken biz de takip ediyoruz. Buradaki cemaatlerimizle kaynaşıyoruz. Ramazan'ın bereketiyle işte bu camiye elhamdülillah doluyor. Yani vakit namazı dahi bu cami doluyor tarihi olduğu için. İşte 1400'lük bu mukabele geleneği biz burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun inşallah hocalarımızdan ve bütün cemaatimizden. Biz burada inşallah devam etmeye çalışacağız. Ramazan boyunca inşallah bu camide kendim mukabele devam etmeye çalışacağım inşallah Teala. Şimdi tabii ki biz yıllardır Kur'an okuyoruz ama mukabele esnasında eksiklerimizi görüyoruz. Hocalarımız bu işin ehli, bu işin piri olduğu için elhamdülillah burada eksiklerimizi gidermiş oluyoruz. Kur'an'ımızı daha güzel bir şevkle okuyoruz. Daha mesela burada yaklaşık 45 dakika oturarak dizlerimiz üzerinden böyle hiç sıkılmadan okuyoruz. Biz bunu evde beceremiyoruz yani. Hakikaten de tavsiye ediyoruz buradaki işte halkımıza, vatandaşımıza bu tarihi camide hem mukabeleyi hem de bu manevi atmosferi teneffüs etmelerini arzuluyoruz yani. Mukabele geliyoruz. Her Ramazan boyunca mukabele var bu camide. Cevatpaşa Camisi'nde olsun, diğer camilerde olsun. Mukabele aslında 14 asırlıktır mukabele geleneği devam ettiriyoruz. Allah'a şükür bu Ramazan'da bu camiye geldik, okuyoruz, katıldık. Tecvid eksikliklerimizi böyle öğreniyoruz. Hatalarımızı böyle düzeltiyoruz. Hocalar sağ olsun onlar bize eksik olduğumuz yerleri hatırlatıyor ve yanlışlarımızı düzeltmesine, meddi tabi hatalar, tecvid olsun, diğerleri olsun düzeltmemize yardımcı oluyorlar. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, Kadir Gecesi ayıdır. Kadir Gecesi'nde Kur'an indirilmiştir. Bu yüzden Ramazan ayı denilince ilk geleceğimiz hak mukabeledir. Mukabeledir, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in devam okunmasıdır. Ramazan ayıdır, Kur'an ayıdır. Aynı böyle Kadir Gecesi, yani indirildiği aydır demektir.
Evde okumak, yalnız okumak ile camide okumak, cemaatle beraber okumak, cemaatle okumayı tercih ederim. Çünkü cemaatle okunduğu zaman hem hem daha sevabı da eksiklerimizi öğreniyoruz hem de daha iyi düzeltiyoruz. Ben camide kalmayı yani okumayı daha tercih ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin.